sangani alongu kerawa momba undolava nakatumba bunini utomu vosamai meukila koni loma loma rotaka vosamai mendina na tatandra meu tokeni aurawai itu ena kamida ni matamu kosamai besoka tu nanongu bakana nanu aurawai itu ena kamida ni matamu kosamai besoka tu nanongu bakana nanu mai bakabona na raikibi leo kerea meu nomuni kemuni ngakoni uasivi se abutuna nongu ngali kiva mbese siro se suwengelengele tu ke uva mbese siro ikungamo nongu ke widolodona modolata se me nomu unga mongarava asini alomu motokara vimi monanda umoletaka vosomai miukila koni loma loma rotaka vosomai pendina na tatandra meu tokeni aurawai itu ena kamida ni matamu kosamai besoka tu nanongu bakana nanu aurawai itu ena kamida ni matamu kosamai besoka tu nanongu bakana nanu mai bakabona na raikibi leo kerea meu nomuni kemuni ngakoni uasivi se abutuna nongu ngalili kiva mbese siro se suwengelengele tu ke uva mbese siro ikungamo nongu mai bakabona na raikibi leo kerea meu nomuni kemuni ngakoni uasivi se abutuna nongu ngalili kiva mbese siro se suwengelengele tu ke uva mbese siro ikungamo nongu. Sere Vou with Tribe, Fiji's #1 ready-to-drink vodka. Sabi kita bagi cakap ni bikin ni kita natural nama ramai nazar pun ngon elewan Hindu betul tunga mai na wasi ni ngau na ndamai andor matal tunga na pun ni nanda kendo mi rongo diki na pun kapa utaki mai wasi ketiki na nabi Sere Vou so nando mi rongo tu walu na kaloko na salika kamuring na BTFM na be imbongi ke sara. Wambula cakap ni bikin ni na sama cakap mai na biporan tindui oni siamo cakap mai kirang gori wa tundalinga tu na pun ni walesi na salika kamuring na BTFM na 92 FM 92.2 FM, 92.4 FM, kin 92.6 FM. Wakakina mambo la totoni bikim ni na siya matalchunga mingori na Facebook page ni VTFM na mbuni kuwa. Kathi nga suka ni mbule binatau, wakakina bi Amelia Pax, panapasa kadhulu ni mbule binaka. Warongo tonga mingori minaloto, verata, nanimitoni kina ngori na menda mufame. Oye, kobi kaki mbule binaka. Wakakina bi Billy Sibukadhengu, do siya machimingori may Brisbane, may Australia. Malasa ni mbule binaka matangali. Isa mai Christchurch mai Nisolandi wakina pambulu tatoni bi Amelia Pax kekele ni ndomo ni mbule binaka mai Nandi Back Road sema chuka mai kina ena wasi ni ngono binaka ngo ya sendara ngole pasal chuka ni pa binaka tiki tamlantanga na kamba ni ngona Tribe na buku ni nona bitoko ni binaka weekend mbongi ni kuwa rani toko ni tukina na vitalin jeso ndo mai na talent ni langa sere na dunga mi rongo da chuka kina na bika era rani boka dora kina bika
rarawa ni voedora me rawa nanondambula rawa ni kauta inandona punua nanondambula na vei sere so rando me bata ngitaka me baka na momauna no gundina ando na Sere Vou bunga sarra sa o kata satungango me nonra ka vibuno kede nga ndange ngolikina enda sare da chuko sarongo to wa bu chukina na serengo mambulu tani Maria wa siala mbulu bina masianga nga baka kede mere rai ndi mubi nimbulu bina zo bina jei rogo sukan rombulu binaka lutu waini mbuka na itasiri ndombulu binaka matangali kobi kai wani ni bina tuyani wa mbulu taltunga ni ngori kibe ya ilutoka wele no ake ana rebote ngana serengo rebe ya ira mai mbure sibo na solo mai mbua ni sana limichkeni yewani ya mai gergere mbule bina mai tau wani ni bina taltunga ni mai ya na muira na ndabunwa na mbugini ko no Sere Vou na mbugini nai ngona no na sere o Liz Pamarasi no na latest stranga sange biunga menikua na then serengo chisoko makumbui jim barabi isa mbule bina na wekam mai nambukalu kan ita siri na wale matagali na sema tsumai kena ndingi tegi tsinselga kamoringo na VTFM mai toka ni tuni buni bingarabi na mbongi endendai ya na serengo na Elisa Pamarasi sianga ni na kedi talanoa boro tegi romai ni santana rongo zamandanga na serengo ngeleban na Sere Vou kategi kwa mengai talanoa takamai na beka membaleta na serengo kena go menamuni Sere Vou with Tribe, Fiji's #1 ready-to-drink vodka. Yo yan nanda Sere Vou mai vei Liz Pamarasi en mbongi bina nikore dari serea na chisoko sa chikutal bega en YouTube en ngon binango ara kibo sar sirli paronga na serea like taka subscribe en na page mo tokona na bugoni talenji
ke ina vei ka era pa e doro tu irna nda vei-matasere. Ngono ko era sa mbati tu e na vei bono ndindui na vei-matasere ke lei tu irna nda vanua e na buku na rele vakarautaka tu na vei songo so karmaro te ki tu ki na vei irna lei vanua. Ya sa nanu michika ni mamimbingori wambula chika ni ngori ki vei soba ki rosi nimbula bina mina ni meni kina ngori bikem donga na chiko buno ngori mi American Samoa sa ndo na nimitini wambimbi e na mbongi ni nai na vale buna sema chukuma e na mbongi ni kuwa wambula tatunga ni ki vei lewa grace magay na nimitani kino di lala na vanua na nimitiga ni ngori bi asili kamarama me na nimeni kina bikem donga ngunya ngona chika ngori na rogoca place wani ni bina tatunga ni wakakina bi orisi turanga mbedi na nimingeni kina ngori vei mere matai ki pepi yonga mai ngonga mai nandi wakina vei multi debi ndo mbule binakai thank you for joining us isa nita na wale na sema chukuma ya nambogi ni kwa pomimbi na vei na nimi bangole chika ni ngori ki vei kemuni na nongu turanga matangali marama matangali mai Northland kena ngamino muni Nongo vanua unandao dhimbitaka Wainimbuka tailevu na ya sana Na ilenga na tiki na makawa Au na dhimbi ya unandao mboletaka Nambuli ni manuke na imbita Na ilenga wa ilevu au ndiva Rondo tiki watu na wainimbuka riva Bata wakadiri lolo mandina
Ya sama boleh tal tokai ni ngori ke be ya laisa randi ningali ni boleh bena kan boleh bena mena ni meni kira ngori bekem doar betina ni maitili bo mekandabu sama cuma nambo ni ko beta ya kami dan boleh bena obi Veronica Grace ni boleh bena mena ni mena lomani koro i selian rau mena mosi dan boleh bena nagu maramatanggali nambo ni ko peli sila ni boleh bena katau mendele lambasa na ni meni kina ngori wotenga vei tale butira o papambari o ndimoi siya nang labiki na tapole muni lomani o mbui nambo ni ko bandsman ni boleh bena matanggali mena ni meni kina bekem dola chikangori lambasa somi asai Elden Mbeti Mbetine usa abe nani michinga ini ngori o Bans man wambimbinga abe headman dosa nani michinga ini nambo ini kuwa met pakadengu sisiang kona chika ngori top line nawesa o tamai tumbuna o tamai siriana o tamai elite o tinana wambimbinga abe makumbui ele ndo boleh benakai ini na indua simbole bena ini na indua mena ni miteni kina ngori na mata singa be indo na maka kef compound mai nandi arto sori chinga ngori na vale ni bakatawa be na ni michinga yani ini na indua na maka mai nandi na mbogi ni ko tux mbuan romo ni mbole benaka mena ni mitiga ni kina ngori ve vili o choka o tumbuna e peli ke leaks gonga na tema city mai lotoka ndo sama chuma kina na mbogi ni kuwa Sam Rex e mbole bena mai tau mamadanga ve o wari ni bena te ni kina timi ni anda 18 ni arkesa na gitu ni mutaka lembe London ni lembe vakakina ya bina sanda matataka tumtanga ngona eastern pati nangolo mbule bina matangali mena ni meni kidangori be merendani asinate via ke nina mai natoka lau yawe kanda bundu sia mutumikine na mbugini ko wini lesi mbule bina barang tanga mengor mena uru ngo ke laisa ratu laisa mai na menen hotel se minin hotel tersia manding mbuli ni mbule bina mena ni meni kidbia tunai sarboka driver ati kungo na BFS mai kandabu oi ayawa sa lolo mambimbi tu ni mbongi ni kuwa ana sei ni naboko ni mbole bena mena ni kidi bertur tim ganga ni ra mai na mai uria se wara vanongo ina vanonga ke mundonga na se kono chikango risakoda sau diriawa o Simeone na barando sa mbole benaka wani ni bena taltunga ini ngori be sau diriawa takibasi sini tukeni bwa ini na indua mena ni mitani kina ngori na matangali namuwa nandua mai andaku ibu na weni mbuka ini na indua nga na budi bina ni michuma ina mbongi ni kuwa ndi seni karawa imbule bina mina ni meni kina orto na matasere mai mboto ni tomba kumbuna samu chobesa nosi mbuli kei alai dosa na nimtene sili kamarama magina ni meni kina bi ranati mini Northland siya matalsuka mai na mbongi bina ni kuwa aratika buya yang ketokongo mai na korbo si mai korbo atauni nangonongo na timi ni Northland na buku ni bibo marota kami biar to na matambani ni bisay ya dapat tal tunga kena nonton program go ni rongo serbo we na bogi ni kuwa kena matal